بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Məşhur olub zəif olan hədislərin bəyanı babından növbəti hədisi zikr edəcəyik inşallah. عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أحمد قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا ابن عياش والدارمي قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود وابن ماجه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود وأبو داود قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود وابن حبان قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي كلاهما إسماعيل بن عياش وعبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس فذكره. أخرجه أحمد والترمذي قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي كلاهما أحمد بن حنبل ومحمود عن محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي قال حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما جئت لحاجة قال لا قال أما قدمت للتجارة قال لا قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة أبسلك الله وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ليس فيه داود بن جميل وقال قيس بن كثير. Yani buraya kadar okuduğumuz hissede hadisin metni dikşi olunur ki bir nefer Ebu Derda radıyallahu anh'ın yanına gelir. O da Dimaşk'taydı. O da soruşur ki ne için sana buraya getiren nedir? Deyir ki mənə xəbər çalır ki sən bəs hədis danışırsan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dən. Ebu Derda soruşur ki səni haransı bir ehtiyac mı getirib bura? Ehtiyac üçün mü gəlmirsən? Deyir yox. Bəs haransı bir ticaret üçün? Deyir yox. O zaman hədisi zikr edir ki kim ki elm axtarmaq üçün yola çıxarsa, elm istəyərək yola çıxarsa, Allah o yola çıxma səbəbilə onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırır və yaxud da ki, bu bir rivayətdə isə onu cənnətə aparır. Və mələklər qanatlarını elm tələbəsinə razılıq olaraq, rıza olaraq yerə qoyarlar və yaxud da qoyarlar. Və alim üçün səmada və yerdə olanlar bağışlanma diləyirlər, hətta suda olan balıqlar və alimin abidə üstünlüyü ayın digər ulduzları olan üstünlüyüdür.
alimler, hakikaten alimler peygamberlerin varisleridirler ve peygamberler dinar ve dirham irs bırakmıyorlar. Onlar ilim irsi bırakmışlardır. Kim o ki o ilim irsini götürürse büyük bir pay götürmüş olur. Yani biz bu okuduğumuz hissede onun bu hadisin, bu rivayetin isnatlarının birçoğunu okuduk. Burada قال أبو عيسى الترمذي ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء ابن حيبة وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد وإنما يروي هذا الحديث عن عاصم بن رجاء ابن حيبة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ورأى محمد بن إسماعيل يعني البخاري محمد بن إسماعيل يعني البخاري هذا أصح. Yani deyir ki biz bu hadisi deyir ancaq Asim ibn Raca ibn Hayva onun isnadını deyir. Ondan bilirik. Başka yoldan bilmirik. O da deyir mənə görə muttasıl deyildir. Yani sənədində ittisal yoktur. Deyir Mahmud ibn Xidaş deyir bunu bu isnadla rivayet etmiştir. Lakin deyir yalnız bu hadisi Asim ibn Raca ibn Hayva deyir Valid ibn Cemil'den o da Kesir ibn Qeys'ten o da Ebu Darda radıyallahu anh'dan o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e rivayet edir. Deyir bu isnad Mahmud ibn Xidaş'ın isnadından daha sahihdir. Muhammed ibn İsmail yani Bukhari'de bunu bir daha sahih görmüştür. Həmçinin أخرجه أبو داود قال حدثنا محمد ابن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال لقيت شبيبة ابن شبيبة فحدثني به عن عثمان ابن أبي سوداء عن أبي الدرداء بمعناه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. Yani bu da bir isnaddan verir. Yani bu manasıyla bu hadisi rivayet edilmiştir. قال البخاري يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Yani bu da Bukhari rahimahullah bu isnadla rivayet edilir bu rivayeti. وقال أحمد بن عيسى حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال وحدثني عبد السلام ابن سليم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم. وقال إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء والأول أصح. İlk isnadın daha yani ona bakmış daha sahih olduğunu zikredir. وقال الدارقطني يرويه عاصم بن رجاء ابن حيوة واختلف عنه. Deyir ki Asim ibn Raca ibn Hayva rivayet etmiştir ve ondan ihtilaf olunmuştur. Ondan gelen rivayetler isnadında ihtilaf olunmuştur. Farabahu anhu Ebu Nuaym an Asim ibn Raca ibn Hayva ammen haddeseh an Kathir ibn Qays. Deyir ki onu ondan Ebu Nuaym Asim ibn Raca ibn Hayva'dan o da ona danışan şəxsin kimliyi belli değil. O da Kathir ibn Qays'tan. Varabahu bu bir isnad. Varabahu Abdullah ibn Davud el-Kharibi an Asim. فقال عن داود ابن جميل عن كثير ابن قيس وداود هذا مجهول. Abdullah ibn Davud el-Kharibi Asım'dan ve rivayet demiştir ki Davud ibn Cemil o da Kesir ibn Qays'tan ve deyir ki bu Daraqutni bu Davud deyir məşhuldur yani bilinmir kimdir. Ve ravahu Muhammed ibn Yazid el-Vasiti an Asim ibn Raca an Kesir ibn Qays lem yezkur beynehuma ahadan. Ve Asim ibn Raca ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت. Deyir ki yani Daraqutni rahmetullah deyir ki Muhammed bunu hamçinin Muhammed ibn Yazid el-Vasiti Asim ibn Raca o da Kesir ibn Qays'tan rivayet etmiştir. Deyir, onların ikisinin arasında hiç kimi zikr etmemiştir. Asim ibn Raca ve ondan üstü olanlar Ebu Darda'ya kadar duafa hamısı zayıflardır. Bu deyir sabit değildir. Həmçinin deyir ki, وَرَبَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ. Deyir ki, bunu Əvzai Kəsir ibn Qays'dan, o da Yazid ibn Samura'dan, o da Ebu Darda'dan rivayet etmiştir. Bu da mahfuz değildir. İlal kitabında 1083-cü başlıq. Rivayətdəki sənəddə yan olan Asim ibn Raca ibn Hayva onun haqqında Əbu Zur'a Razi deyir ki, لا بأس به. Bir problem yoxdur. İbn Hacer el-Əsqalani sadukun yahim, sadıqdur, vəhm edir.
İbn Abdülber el-Endelusi deyir, sikatun meşhur, sika meşhur olan birisidir. Darakutni deyir, zayıf. Zehebi tekelleme fihi Kuteybe. Kuteybe ona kadar danışmıştır. İbn Abdülber el-Endelusi deyir, sikatun meşhur, sika meşhur olan birisidir. Darakutni deyir, zayıf. Zehebi tekelleme fihi Kuteybe. Kuteybe ona kadar danışmıştır. Kuteybe İbn Sa'id tekelleme fihi ona kadar danışılmıştır deyir. Musannifu tahriri takrib tahdib. Bu da bir yani rivayet yani kitap hadis kitabıdır. Onun tertip edenler yani kitabı müellifler deyirlər ki, daifun yu'tabaru bihi. Zayıf da yanına etibar olmalı. Yani etibar demek yani hadisi zikir olunur lakin delil getirilmez. Yahya ibn Sa'id diyor ki Subeylih. Yani Subeylih sadece sözünün ismi musagarlı yani ki salihcik anlamında tercüme olunur. Yani bu da yani sika olmayan, yani cübenden olmayan birisi olmasının alametidir. Qays İbn Kəsirin halına baxın. İbn Hacer el-Əsqalani deyir ki, daifun vahima İbn Qani' fəavradahu fi sahaba. Deyir, zəifdir. İbn Qani deyir, yəni vəhm edərək onu sahabadan saymışdır. Darakutni zayıf. Darakutni zəif olduğunu deyir. Tuhaymə Dəməşqi ləm yusabbithu. Onu yani sabit etmemiş, yani onu güvenen olduğunu dememiştir. Abdülbaqi İbn Qani el-Baghdadi, yani İbn Hacer'in qeyd ettiği, yani Avradahu fis sahaba, sahabadan saymıştır. Mahmud İbn İbrahim İbn Sami' emruhu zayıf. Yani onun işi zayıf. Yani ki her iki ravi zayıftir ve bütün isnatlarda gördüğünüz için bunlar vardır. Hamsın isnatlarda şiddetli ihtilaf vardır. Ve yani sözün xülasəsi bu hadis bütün tariflerle birlikte zayıftir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bir şey dememiştir. Ve ahir da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.